Kaseng ki samla puli Khasi Students Union KSU Laban Circle haka jengya lam jong usamla Ruben Najar President kilalit panshna yeng haka jaka sorkar balaju tip kerteng kumka Max Welton Estate kabadon Harilbong Laban namar layo i bayakani ka jaka lawan shong wan sa bean de kibriu ki bana barjela ka KSU kala kentui ka sorkar ban shimti no mardor yakani ka jaka henrei labu teng ban wenge kini kibriu ki basong basa hakani ka jaka Hakajan Mir Arpukandai Tarik Rempang ke Deputy Commissioner East Khasi Hills Kong Rosetta Mary Kurba kalau khot yakran yakinong yalam juga KSU. Hadirin bami na kamera terekam juga DC u Presiden juga KSU Laban Circle u Baru Ben Najar u loong ba kajing yakran ber DC kalong ka basaiso namar nakaliang ka DC kala kular ban tho syaki bor juga municipal ban pensange no yakibri ki bari jingri bat kajing pentu jabo syaki wa. Henrei hakabayade bakajing dawa ban kendang ki briu ki basa bean kadisi kala pentip bakatei kajaka kadon hakamuka duma haying kasyari kumta kasyam shi tomru ban weng yaki nakalyang ka KSU ru kalong ka bae ban weng jendat yaki kinong yalam ka sengpat kila ajing mut ban pentri kam deki kendon jangka Land Transfer Act ban weng yaki ni ki briu ki basong bean hakani kajaka kila ongru balada ka sorkar kadang yai penslam halor kan kam ka KSU kan tei de ki yeng ban aja ka syong ya ki trash nong ban sa hang tei ting hadin inda sing habdin ka jiko jong khatan sing kumbu ni minister nila kumba ka we symbol na kama ban protes against government bakala penslam bak komsina ban tendang di diberi ba sapian ko maksud Palestin ni kumba sing la sna da ka yi bagin ai wash ki kisi hari kata nakalian jumpa di Krishna kelakot ni buat ni nak pisau yang lagi ya ka dorkas ni nak pak kalai terkini Februari tahu kena ke katu dorkas ni lah ya rai itu kita ba hidung kam ban be nomor 2 di pasal biar hinte ke nakalian jom di Krishna ilak bisa ba kadang buat pending litigation cases di benar-benar itu hendai sungguh kata cuba batang berkadon kata kapan cases diberi henti pat kidang yok ban bahas no nak apa sangko te hot istu baka pending litigasi ka cases kimla ban pot menta kancan kandon prosedur hendai ni ko ke ibri dawa pat tolong ba di ban deploy ikut bak kidon Land Acquisition Act ba kadi ban ka government kadi constitution ban shim itu ka cakap ke kajim Islam nak kalian ka sorkar kabuji hi ka sorkar ba kiti ki ba sila ki bahasa anti kitang buhay snong nak po sa kapo ke abadi bital bunta ni kung sing arai ba kat ba ka sorkar kadang Islam ni ru ikiyeng nintay bet ba ni pinpun bi pa kasi kumala akran ne habo ketika jaka don la sponsor ne la penyerap iki di kini religious group untuk ban pencingan ki ban penbun buat ini kumuseng tip bakadan ke iku mata bat niru baki kila pande niru ni le kata hi ba kad Islam sortar ban rai ban demi ini nak kalian biru dan pisna biki kabar keslong no ba nak kalian jong deputy commissioner la assurance ni ba aku badi baki tu di ba rimasi kumba nala batay na transport bakate ka di po municipal wala ka municipal board kala pa ka show cause notice ki hindi hadu unta ka pusim na don kanong action tekan nakaliang di commissioner la assurance ba ya ka banikong mata ki impa sipo ka sula municipal board bakin pa pan pensangi ano mardor ikiti ki ba dari reaching hapo municipal area bar kunjur ba puntu ki jago siapo kawa tiba ya ka jago iki ba kunjur ka kundo baka mariam berkawai dia kata kadi ke ba siswa nak ni ka jengkran di harta beri addiction indangnya page bagi indangnya keren saka serta kumnu bagi di ban iki nomor ba adu minta kum ka studi kamdon kum ko report nak kalian jom ka office of distribution nak to ka revenue department tu bakin tip kat nungun bahasa ante manu ba aja ka kumenta nakalian ka sunong nilai ibat kunju ai panung umsi bandang ande ka uwi pa bungi ba itu di basahan ko siyo ka epek manu ba yarap ki banyo epek kumu kiyo ka epek klam ta kosong sedikit kata padi ka wi ka dak cintili ba kini kesini ibu sipo ka emission
ban kuli ba kumnu kilo efek tikri masa ante ba lesi ini ba kilo iki efek ki limba kunu ki true fraudulent means which ono tenir nakalian sengin dawa ban cancel ya ka efek ki ngo ba nakalian ko sarkar kam dan jute habaka sarkar kam te kamnu kilaban ong baki kilaban protek ya sila saya ski wan ubri na kejala ubri mo punya ubri terus mun saate si ka security jongka jongki no sosno hante manuban ke ban ba la dan kan ban jinja solusi ke nangi si kuman kumbang nila snai ka yung tasi itu yang di tang distang nang kat berang Islam mantoyo manubuna hinale dan nang snap bun susu nang ba in ailat itu para kasih kecui dikila ban tu baduan nak longi ke bakam guna dikila ban chong te ba ki ni ki barjala kelam siu di pobus dan kisah te ka lat ki yo free ka ki yo free ini man nang hapsiu ki bai bai hapsiu ki te kamnong ka iki ka kalong ka iki banuk siliam ba ka ba ni kun kasang imla ban todoi tin ni ki tiga jaka kala he ba khanda ita don ki plot itu ba ki claim ki parties ki claim don ki brishima ki ba claim tu jaka ri om boro khanda ita ka ka nistu jakalan position baka sarkar da shim kata jaka tadi new ka tam e baka ba ban shim kata jaka ba hapu jaka don kini ki break ba sabla manu ba aila ki ban sa itu de ki try ki barim ne ka sarkar minta manu kundan jikte tingi ong ba ka nakaliang da ka joko deputy commissioner ne ka nakaliang ka board district kintip kita manu ban song ne bonu bonsa te hei pat kata ka influx mechanism kumnu UCM na ka por ulaban ong ba bakasi kanum kata ini namaring we are protected by schedule aba itang hani hapo sorru bangi iba hapo municipal area ru baka jaka joko sarkar kam tip mano kita bahasa genuine mano kita bangsa genuine te kunu kelaban I statement bakasi kanum na ban efek kini ki boro ka jingile ka gini ni shikmat indang punjur kidon kisinja baka sengkan indang ishim kini kising banwan wat ingin sa pentep ya ki lapu di kubur ya ki kambing ya shikmat timsang dai baka ting hadin inda sing habdin ka jiko jong khatan sing kumbu ni minister ni la kumbu ka we symbol na kama ban protes against the government bakala Islam ba komsina ban tundang di diberi ba sapi an ko maksud Palestin ni kum pasang ni la sna da ka yi bagin ai da wash ki kisi te hadin kata nakalian jung di komsina kala khot ni buat ni la pismo bian yaki ya ka dorkas ni di la pa khalai ter ki februari tahu na ke katu dorkas ni la ya rai ba kita ba kidun kam ban be nomor 2 ki pasabi an te nakalian jong deputy commissioner ila bisa ba kadang don pending litigation cases di bidang itu hindai sumuhun kata coba ba tang ba don kata pending cases di brief tipat bidang yo ban buhas no nakapo sa ko te hot istu ba ka pending litigation ka cases kimla ban pot menta kansan kan don prosedur hindai ni ko ke ibring dawa pat tolong ba di ban employ ikut bak don kilan position act ba kadi ban ka government kadi position ban shim itu ka cakap ke kajimpen Islam nak kalian ka sarkar ka buji hi sarkar ba kiti ki ba jelak bahasa anti kita buhai snong nak apa ke abadi bita gunta ni ku seng ila arai ba kat ba ka sarkar kadang Islam ni ru ikiyeng mintai bet ba ni tibun bi pa kasi kumala akram ne hab ketika jaka don la sponsor ne la penyerap iki di community religious group tu ban pensingan ki ban penbun buat ini kumusang itep bakadon ke iku mata bat niru baki kila bande niru ni le katahi ba kad Islam sarkar ban rai ban demi ini nak kalian bicu dan kisna bikini kabar keslong no ba nakaliang jong deputy commissioner la ai assurance ni ba ako ba ba kito di ba rimasi kumba nalabatay na passport bakatay ka di po municipal area
wala ka municipal board kala pa ka show cause notice ki and had unta kam shim na don kono action te kan nakaliang di commissioner ila assurance ba ya ka banikong mata ki in pa sipo ka sura municipal board bakin pa pan pensangi anu mardor ikiti ki ba reaching ri hapo municipal area bar kunjur ba puntu ki jogo siapo kawa tiba ya ka jogo ikiti ba kunjur ka kundo baka mariam berkawin dia kata kadi ke ba siswa nak ni ke jengkeran di harta beri baka election hindangnya page hindangnya keren saka kota kumnu bagi di ban evik iki nomor ba adu minta kum gaji studi kamdon kum ko report nak kalian jom ka office of education nak to pada ni department tu bakin tip kat numur bahasa ante manu ba aja ka kum minta nak kalian ka sunung nilai ibat tunjuk ai pada MC bandung itu ande ka ui pa bi ibat itu di bahasa ante pio ka ante manu ba yarap ki banyu epek kum pio ka epek klam ka kosong sedikit kata tadi ka wi ka dak tinggi bah kini kesini ibu sekolah ka insin ban kuli ba kumnu pio epek tikri bahasa ante ba lesi dengan i ba kilo itu epek ki limba kini ki true fraudulent means which or not tingir nakalian keseng indawa ban cancel ya ka epek ki